Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à plusieurs questions concernant la réalisation de la génoise et les secrets de sa réussite. Aujourd'hui, on va faire ensemble la recette de la génoise. Restez avec moi. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسل منون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنا ذي جديدن أكني دني غساقيني أد نخدم لا جينواز انغاتابل سيرماغ ذ لا غوسيت أروني دي عجبن قيموثي دي أتاستي ذي دينان خدمة غيد لا جينواز باسكو شاك فوا سنتي تسفغارا ذا كيني غساقا كنتي تخدمة لا غوسيت أكي سبيسيال باش تريوسيمت إلا جينواز نخون. Voilà, on va passer tout de suite aux ingrédients. Là, j'ai 6 œufs, 180 g de sucre, 180 g de sucre, 180 g de farine, 180 g de farine, la vanille, la vanille. Là, j'ai cassé mes œufs. Voilà, je rajoute les 180 g de sucre. Voilà, il reste 180 g de sucre. Voilà, je le laisse à peu près 10 minutes. Voilà, c'est le premier secret pour réussir la génoise. Voilà, il faut le laisser pendant 10 minutes, c'est très important. داكي باش تريوسير لا جينواز نكونت الا قات تجم السكر نوك تملالين الا قد يدوبلي لو فوليوم il faut كتجم 10 دقائق. Voilà, c'est très important. Voilà, la génoise ne comporte pas de levure chimique. Par contre, les œufs sont en grande quantité. C'est les œufs qui va donner la réussite à notre génoise. Et là, je mets mon batteur en vitesse maximale et je le laisse pendant 10 minutes. C'est le premier secret pour réussir votre génoise. J'ai oublié de dire avant de commencer la recette, il faut allumer le four à 170 degrés. Le four doit être très chaud. À peu près 10 دقائق لكن يدني le premier secret باش تريوسي مثل لا جينواز نكونت داكيا او قبل تكومونسي مثل لا غوسيت نكونت شعل مثاس الفور هذه يحمو 170 degrés فوق الفور هذه اللي يحمم مليح. Là, au bout de 10 minutes, on voit la mousse bien blanche. Votre génoise, vous la laissez comme ça nature ou vous mettez la vanille. Moi, j'ai mis la vanille au début. إذا قلنا لا جينواز نكون تفغمت تسجم ثاكا قلنا ناتور ناس خممت لا فاني كي خماس لا فاني كني ثوالام au début. Et là, je vais rajouter les 180 g de farine. Je passe ma farine au tamis en 2 à 3 fois. كني دنيغ إلا الفارينة ينو تساعدي غي ثارفيلت ملي غادا تساعد تخدم مثل الفارينة نكون أفسين غا 3 يبردين وإلا قارا غتخدم ثوكا كني 180 غرام الفارينة غفيون وفريد أتخدم en 2 à 3 fois. Le deuxième secret est très important pour réussir la génoise. C'est ce mouvement que je fais de bas en haut. Je mélange délicatement, doucement. باش تريوسي مثل لا جينواز نكونت ناخد لو دوزيام سكري ذا الموفمون ياكي غير خدمه هكا كيني صونجاو ثاكي تسكات مثال قاعد سليمت ذا ساون يفو كتروحم تسلاقل ولا قرا ترويمت ولا قرا تصب لا موسنا فوالا الا قرا تصب مثل كان دايما دنيغ الفارينس خممت في السين على 3 يبردين 180 غرام نيكس قسمت 6 في 3 نغا في السين يبردين كل فريدة تخدم مثاكل سلاقلي وكان لا موساكي اخت الصباره اكن الدنيا باش اكتي تفغ لا جينواز نكونت سلها فوالا ذا لو دوزيام سكري دنيغ
فوالا اترقمت يكسرت سليمت ذا ساون ويلقات خدممت مليح. فوالا سلاقل المثوالمت الفارينه ني ذاين تخلط استرنمت ذا غني ثاني النظام المثفوكمت 180 غرام من الفارينه. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà, c'est très important. Vous voyez la texture, on dirait une mousse. Voilà, même qui est de la texture, non, c'est de la mousse. Voilà. La moumoule, il fait 20 cm de diamètre. داقي المولينو يخدم 20 cm. Je mets le beurre partout. Voilà, dans le moule. داقيني غتخمر أوذي المولينو يوكل ما يسخمر ثورة لو بابي كويسون غادي يطفي ديس. Et là, je mets mon papier cuisson. Voilà, j'ai coupé un rond. Voilà, j'ai pris les mesures de moule. داقيني تفاض لي mesures de المول هكا يجمع داك le papier cuisson هكا غادي مدوار. Voilà, سرنو السفلى وذي يوكنو غيتنتظر. Voilà, notre moule est prêt. C'est le moule يوجد. Et je verse ma pâte dedans. داك سمير لا باتينو داخل المول. Il faut tapoter le moule 2 fois pour obtenir une surface bien lisse. داك فهمت المول نخوت نخزم داك 2 fois souffler le plan de travail ou كنا souffler دي faire lisse. J'ai placé mon moule au four à 170 degrés à peu près 20 minutes. Ça dépend de vos fours. Il faut les surveiller. Dès que placer un moulino à le four, 170 degrés, 20 à 25 minutes. Ça dépend du four. Voilà, la génoise, elle est prête. Elle est moelleuse. Maintenant, je vais faire la génoise de l'éponge. ذاك إلا قرات تجزمت لا جينواز نكون تحمى إلا قد تجمت ألا ماذا زكاوني إن شاء الله أتغممت. فوالا أتسالمت رو فريجيدير يزكاوني غتجزمت. Ici je couvre ma génoise et je la laisse au frais. Il faut la laisser d'abord refroidir pour la couvrir. Il faut jamais couper la génoise comme ça toute chaude. Lendemain matin, voilà, je sors ma génoise du frigo. داكي اسكاو نكسر لا génoise نوك فريجيدير. داكي نعدي غتنكزم. Elle est moelleuse. Voilà, là je vais couper ma génoise en 3. داكي تكزمر لا génoise نو في 3. Là, il faut mesurer la génoise, la hauteur. Et après la hauteur là, vous la divisez en 3 ou en 4. Moi, là, la hauteur, je l'ai divisée en 3 parce que je veux ma génoise, je la coupe en 3. داكا كني دني غتفهمت هكا تقسمت لا جينواز نكون حتى شحال يسع لا hauteur اين دو فهمت ديفيزي بار 2 نغا 3 نغا 4 اكني كنت هوا تيزمت لا جينواز نكون. Voilà la génoise, elle est moelleuse. إذا كيما سيمت د لا غوسيت كي جامي تراتيمت لا جينواز. ولا كني دفاغ. ولا نير داكين كتكزما غا في 3.
Voilà notre génoise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo qui ويتشوثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير تجيكن ذي لهنا تلويث على فيديو النظام ما يبغاو حنين ثنميرث. Je vous laisse regarder la suite.